rujekerwa ugu no munyabiragiro narukora Elias FDC igabene mu mweshongozi wabingi bakumanya nkaganaga konkano bamweta Sadati ebinanka DP ebinanka nebindi byona bari abantu 10 abantu 10 abo bakazo mu race yo kutandika kuronda karurake nyimaho konka ngoko kuchimanya ngo akarunu kazingura umuntu omwe tuze twareba umuntu omwe yasinga konka race eberi hagati y'abantu babiri ebina bibiri ekibine kiyombutegeki echa NRM hamwe n'ikibine kinde cya kabiro buhango bwa hati echa National Unity Platform hataho ntamanga begari yese harimo nabandi konka bo bari nkenyuma ko baranka bashendekereza umaka jatembaga nero mu abantu babiri umugore abana babari bataye buje nabo eco ari bigiye kwenderera ubusinguzi butwirwe abantu ako turebere obire nakwate bendera y'ikibine cya National Unity Platform atunjiro bururu omutwaro gumwe kashanju kaga nabuna kandi wa NRM yatungo bururu kanana 593 konga kuza kwikari yecho turebere deployments zamani omuri Kampala turebere okuterwa nangwa nenyumaho abanyamakuru batirwe munonga this time abanyamakuru barateganireho mu karuru konka this time kirengire nangwa cyayoreka ngo byagumiza mbiti abantu bingi bazengu no kandi akaruru tukareka tubirgaho aho kuba ubunyamakuru professional journalism is a profession ubunyamakuru no mwuga kuko rero kushoma bushaho no mwuga kuko rero kushoma ibiragiro no mwuga kuko rero kushoma bushomesa mbwenu chiringo kwa kurugaho ukazo mwirwaro kashangure yazo musiyeta kushemeza umuntu ukacwa muka mutero musiyeta abo munyamakuru nabayizire ayine bikumugamba nko munyamakuru ayine taga yo munyamakuru nangwa babajwire nababina cameras hata ho kumushangira umuntu mo ukamutera tutegadeye yangu nangwa itukuza byagunza mbiti nabashobora bagafutera urwo marwaro nabashomeza bagafutera urwo mashomero abo kwa it is just like that niko kikusha konga tuenda kureba ebibireho nanko bihereze kubaho turebena nabandi bantu boshoboroza bajya no this is too much charenga ikitongore cha UPDF akwa tukarebe mamba z'yo polling stations twareba bamwe bato bururu mwe hakaba mefato general akaruraka no twe tungira umusinguzi bakamurangira kabire mefato kugira ngo every sober thinking right thinking Uganda buri umuntu we noterire otebekini takwenzire utumumbururu kushauti mwe turebera abantu bakajumira nangwa n'ikitongore cha UPDF bazengu it is regrettable ni change ni kikaba kibi umuramo gwitugwera izoba twenda kureba hafikiye no bururu what best can we do erizoba twenda turebe tukayongera tutakutebekanisa ubururu bukabo bururu bwo businje tukatebekanisa to bururu bukargamu oruvuyo abo kubechi kukiragume omukaruru ke 2026 shware we might lose so many lives kandi nangwe cyo kitiraho nikitwaza nacyo kihanga Vincent mujuru nza kubanye nabantu batari bamwe nabamaha bito bwa hati no shuti twagira akajuro mu mbara tinka barebere tuineho mukuru Rudoviko byarugaba Kagere ngono w'ikibina cha National Resistance Movement kandi mu Uganda nico kikuru tuyenda kureba ukuturagene tugane nashongeje mukuru nakwakira first of all bandora musaba twibire aha TV West bwa hati twase kugenda misho babare mwana wanje mtebekanisa wa program eji na nimwe abariyone batureba eshahezi aha TV yitinyamurungi TV West nimwe banyita byarugaba Rudoviko Kagere ndi LC5 councilor wa Bugango Town Council kandi ngaruka nkora nka secretary n'ingashi minister
ow'ebyobwegyese na social services za Bwisingiro district kandi ekindi ky'amaani munonga ndi owa NRM remember wa NRM party nashemererwa irizoba kuntayayisa munywani wanje okugamba aha karuru kitwa Kawempe of course ni constituency y'umwihanga ryitwa Uganda kandi turiho nk'abanya-Uganda tune kureba ko twaganira habinte bitwasireho nk'ihanga bitunyikiriza banze mbahise henda musoyi mwabareno batureba okurwo muri Singiro district na munongo muri Bugango town council na ni Singiro south yindi kuzarwa kandi uko y'abantu bamperiza izindi ndi kunda munonga ery'amasiko bw'Isingiro south mwene nimbahise henda musozo z'abantu abo excuse me abisingiro kandi nyenda kubagambira ngo bunane ndug'Isingiro nasiga abantu bona batire imishororo ngahanguto nibaza coga aha parishi nibaza kubugana his grace Lambert Binomugisha irizoba no rutayo rwo muri Singiro district yona amadini gona abasirama abakristo abakristayo babariyo nibaza coga okubugana umuri Lambert Binomugisha kandi munkirize nshashe na nimwe abafirirwa abantu banyu na munonga kansara wito kitinisa Rubaro vice chairperson wa Kigagati sub county ni manyango firirwe mutabano wawe konkota fayo tuza kwika hihi kandi ruhanga utwire mutabano wawe naza gumuzamu akugumye na nituza kumwa hitu kugumye na munywano wanje Sulaimani Kamanyi owamuremaho Bugango town council niwe nishasha niwe abo kuferwa umucara wawe kandi wo rukunda munonga mwene munyikirize mugume hihi na TV West yitu turebe kutwaganira hamuramugu turebe kutokubasa kuhaburana turebe ngo Uganda yistwajombeka kurungi turebe ngo buru rwitu nyencha kare obutwaza kuzamu bwaza kuba obwihorere ningo bubusinge okay yabare munonga omukuru byarugaba nkomya Uganda cyo chikuru munonga bina nibyiza ho second konka uri mu Uganda that is primary akaruro karebere Kawempe tubene tukakuratira munonga akarura kakagizire violence kagiziro omuvuyo kaza okutera kaza mindwano kaza abantu amutukumanyo babina misho you know we have seen too much violence omukaruraka twena mu Uganda tukayendera akaruru kari peaceful ko businge kuyo ntwenda turebe hati twabantu besinga ninga twenda gukora ntureba ebyabire Kawempe tukatandika tutakorerera akaruru karungi basing on the conflict that we saw in Kawempe ntwetaga chi and what can we put in place together as a country twine kibina ekibakweta electoral commission kishebekana sakaruru kimanejingo karaterwe kikarangirira amwe kibekiruma twine ebyo kwerinda police twine amahe twine bibina byo butegeki buri kibina kiri constitution kiriho ombiragiro nkikirizwa ekikureta violence nenki webale munonga munywano wanje tebekanisa wa program eji nikiriza ntakagira kikureta violence mbanzi congratulating abantu ahabo kugira ngo umushija wanyu narukora asingira akaruka Kawempe konkanga kandi still ngaruke congratulating aba NRM because me personally mbe nimpagera nambi konka ekitwihire omuri Kawempe ni neba ngo at least there is an improvement wa comparing no bururo bwabireho bwenyuma enkumi birabira na gumwe wareba Segirinya Muhammad akarura kuyatire munywano witu Kasenge Tom kakabakari kabimunonga kozo washanga umuntu ngakabayine emitwara nana gumwe no emitware nana 10 igana cyenda na mushanju deno riyo witu Kasenge Tom akabayine uruburu kakaga na rwendana na mukaga no reba ngo percentage ni mpango gapo ni mpango compared to this time aho tushangire ngo narukora ine umutwaro gumwe na kashanju deno gwayine kanana mwono waza kureba naturally ninge mbira nko kweri omuri central region of this country nup niyo heyine ekitebe cyayo ni heyine amakanda ni heyine obuhagizi bwingi so wareba ngo NRM yabasa kuzo mu central yayo bururu obukanana no reba ngo yagumiza muna strategies nungi bakakorera kurunja abantu ombwire bwa nyencha kare noza kushanga central ejo NRM yije yajibagana kurungi na nup twagira ba MP abutwihamo nikishana ngo kuwo kureba nka hatinka nup kuyo kujaka kuno mu western okahura mu Kisingiro ninga tungamo ninga kiruhura ninga ngo mwenu ngo yihayo ngo bururu nko singire nka MP ngo ayino buruka tugire nka 10 ngo nupe yine nka 5 nikibe cyo kutangaza
hati nkisingiro wito kuri kiterwa kube cyo kutangaza so it happened some areas so here naco kikabe cyo kutangaza kikabe cyo kutangaza mweno NRA yo munyonani bakongratulatinga mutahomani washanga ngo mu central no basakwiya mu bururu kanani ahi Bobi Wine ari kuzaro buri yo maharo wa nup aha abantu babatiremu nangwana n'umutima gwo bucayi mwingi noreba ngo it is a very big achievement. There are some people ekindi kwenda aho abantu abari kugira ngo first of all Kampala wajita central region n'ekibuga kikuru cy'ihanga actually n'umutima gw'ihanga. Yes. Now hariho ibibuzo iyo abantu bagenzi ni bibuza over the years harshi bo obushaji kibukagabwa bugire abo kwakirinko kwa kugira uti ni impero mwana fizi konka umwana takukimanya namanya nguhine ahanda he kuruga hatubebuza winchi natega down nergo umuntu muyambi kiriyo kandi ukutura nawo kujumhe. Now somebody is like obo bushaji cyo butariyo bukagabwa bugire abamwe nabateka teka ngo over the years habireme nkorambi na wale beje violence nakaruka takatiru ijo umuntu abena yemerera kugira ati no rebe bari bakora na nakacaga kubeka roho n'umuntu ayo natamirwa kimwe because professionally who doesn't understand journalism as in television nuzo tukutumanyise byaragayo nubakumanyisa ngo aha abantu batanga bati batera bati naka yayiterera mbwenu kumanya ikiruho n'amakuru hatwara amakuru nago gaterwa umuntu naba suspicious icyo batera umyamakuru nibena ngo arubweho bakora iki. Yes. So in this whole thing want to reva tugira ngo harimo umutima gwo bucayi naki some people are like ejo embebombe nayo ekagabwe ebirwe enkorambi ngwene enkorambe ejo yabetahindukireyo what can we expect? All right na nkiriyo ningumiza muri submittinga nabanza ku that was my introduction. Konka na nasima na congratulating abantu upu ahabo kugira ngo basingira akaruru kabo kwa 2009 kanagaruka na congratulating na NRM ahabwa improvement ebireho percentages ezi tuhireyo mu karuru ka kawempe. Then munyikirize nsime na electoral commission electoral commission ekozirege munonga yarangirira umuhanguzo wagerata owasinga aho ningiteraho tiki nangwa njana percent nungi aha bakunogira ngo ibirere side ruling government NRM ni ruling government ekikumanyisa ngo yayinde kagizire ngo twarangirira owa NRM n'abasirikare barebira umutamu naho Kampala baruhu nangwa bataho security kongere ibirengo apana eco ni kibi reka turangire owasinga karuru yarangirira na rukora habo kwa abantu abingi niwe barebire democratically niwe barebire ngo nariko basa kubebembera umurika wempe yabo mwene electoral commission yitu yanga nyenda kubasima ibimbirwo w'ikitindi sasa Simon byabakama mwe bari for the good work done konka nyenda kujumerera ikikorwe kibireho icy'abasirikare bitu aba basekutera abanyamahurire n'ikintu kibi munonga nikereza ihanga ryitu ikishani kibi nikereza abanyayuganda ikishani kibi azifu wahurura na munyano wanje yakigambaho kandi n'umuntu nabona nakireba nashanga ko kutera umunyamahurire nashanga hine cyo riyo no sherekerera ngo atakavaringa ubundi kitaruhona no kubaho hine nangwa na sometimes ubunku zamukebuza ntaba basecurity abakukira kore cyo bumwe okukwata nk'umuntu bakakwesa mani mingi munonga ha muntu nibahagira government n'abahekera ba government ni bantu ki ahubwo wareba ngo kuba bintu batera abanyamahurire for sure it is absurd, it is not good. Nangwa na cyabo mwa mutakwe ngo ko mwanya isatan press nimugira ngo from here to here tukwenda ho banyamahurire from here to here tukwenda habataka baburijo muterera ini yanyu mutera karuru kabako businge then mutara. So echo nanye for sure ndebire ngo tikibire kirungi unga kirungi abanyamahebo nabone bagira ngo nabo bakirebire kibagwireho nureba abantu buri yomwe no buhangwa bwe nimbasa kugira nti presenter mujurizi ni presenter munungi oyine code of conduct iyo murumo gwawe ethics zawe ushimira kwa no ziteko misho no zebembeza code of conduct no jebembeza kongano basakurwa mu mbera
icyo wakora kijumirire kijumise abanyamahurure bona batekateke mu nyamahurure niko ashimira kwa natwaza mwe n'ababire bakuma karuka kawempe okay tingo za kuba generalizinga konga bacha buturebera habutamenyo mbere ntari yo kawempe for sure what you did was not ethical. It was not ethical. I think ethical, it was not professional. It was not professional. Bad and wrong. Yes, so nichumanyisa ngo tuine kwecheckinga tukareba tukahanduringa tutabantu because ihangeri ndiri bahawe abantu umwebembeze na yebembera ari kwebembera abantu na yebembera kugira ngo habe hoburungi bw'abantu. And the mandate of the UPDF and other security organs is to protect people and property, to stop and reduce violence. Mbweni yenda kushabangu tuichekinge konka mino haro na security yaba ni checkinga na ni twa abantu twine kwecheckinga. How do you talk to a security person? How do you encroach a security person? Hine buri yoma ino buhangwa bwe umuntu kora bino basa kunsindika nkakutera ruhi kashi bwo kora nsindike nyine mundu kimayisa ngo niyo dagirenda ndakuteze kashi kora nsindike nyine nkoni mwenu macha security nubwo arabe ine kwecheckinga na nito abantu twine kwecheckinga twine kureba kutoku behaving ekitindi kukitaha journalists bari ndi kukitaha binde bintwire nindeba yeah because some people are provocative no reba umuntu ariyaho ariyo nakwatibare narerekera umuntu oyine mundu munga emundu nareba ngo ireho magazine mu amasasi 30 umuntu ogono basa kumutera ibare rimwe amasasi bona 30 agafutera gukora katimba mwe naco ni kirungi matches no turabintu jumira security ni twinka abantu twirebe bitukundabe bwe korabe wanshanga umusho bibusha kunkwata do I need to fight you ni cyetagisa kugira ngo manze kutere kikonde ninga manze kusikasikana niwe kashi iwe kigendererwa cyo kuko wezire kugira ngo putaze so okwehamburinga okaza norebe kirungi in Uganda there is a rule of law amateka ni garamura munonga nico kurebera abantu bitu ba opposition ni fact nanka judiciary ekiri nungi munonga harubu ahabo kuba obumwene batemushango mukotura bagira ngo no this is wrong, it should be like this, meaning that there is a rule of law. Mwenu ware bahagire shobe yabo mutakijangwa no kukwata kugira ati twenda bana ha police, you surrender, you go there, amateka gabara muri konka waza kurwana n'ubundi ine emundu ninga barone bagira mureke kwekarakasa wakwati ware muri kirariyo nakureba cyangwa horeka mutera obusumbo bwakwihamu nabasa kugwisiza kakwe oruzinga amagara gawe kandi tiburi kuba waferwa wenka omwana wawe uri kuzara omucyara wawe uri kurara no buri kiro naba yaferwa abazire baba bakuziri naba baferwa mwenu kabire ningira ngo no buturabintu condemning security ahubwo imitwarize meri yo nekorana munonga ko mburobo biroho kawempi kongana nitwe imitwarize yitu bagira ngo aho mutarengaho utagira uti nyombwenu okaba boss ukata hechifuba kitine nangwa na bulletproof uri kumangwa isase ni rabamo mwenu tugeze ho kwetwara kurungi then na security naye kuri umurimo gwayo kandi naye ekore emirimo kweshimirwa n'igikora iri kumanya ngo iriho protecting abantu teriho kutaza abantu nibwo Uganda yitu iragenda umisho wabumburizo tekiri kureta violence mu karuru niki. Of course, first of all nyondi politician akarunga jire mu bwire buringo nango no nabire nkiri yo mu kushoma nyowe nkakora ndi politician kurwo mu primary tinkabaga tino bundi kujuko bunandabire ho nyine kumara nko kwezi kumwe ndari mwebembezi. I have been a leader since my childhood. Konga kimwe kikuretero mwe nkakavuyo ni expectations z'abantu. What do people expect? Nkakirebera ho mu karuru kanja ko nabire ndimo bugango taboneka nsuni kuza kwesimba uko bugango tinkuzarwayo konka abantu bakankunda nk'umuntu kongo mutaka kugira ati itwe oba twihayo bururu bushatu nito turasinge umuntu ayebuza amana guntire muri kuronda karuru rero kunaza kwiyo bushatu amana ganja guntire mugona gahoro na kuroba hati omuntogo democratically because now democracy goes with majority over minority numerical strength. Yes, hati omudana message hati nchona niza kuri I'm trying to show you what brings violence omukaruru hati wena ana amanyisa ngo maybe I need people from above, maybe in a security, maybe in omukuru government, maybe in na ruhanga, you never know konka we yakugira ati nyona niha yo bushatu
n'inyenda hasingi kandi wari kumanya ngo abantu aboyine aha abantu yikumoyine ho mushanju wayine ho bashatu how comes nibaza kumurangirira bato mwe nawo umuntu agenda agambira abantu beye bari ya mushanju mwe n'umushiyari yo nayesoma ngo naza kutusinga mwe n'uburyo muratera akaruka ha polling station agumeho akakuru nangwa cyabasiko je tekatekire n'amano gakozire kugira ngo ubu turukureba ariyo naza kwata hakarurukito nito tugira kutwa disciplining rero na security eje twase mu kumudisciplining hati kiretero umuntu yamara mate akarurukanje nibaza kukiba of course nguru ko yesimbire ni uno wine bwambera abantu bawe uti bariyo nibaza kukiba nguko baturene batuyeshoma aho nibatuyegambera hati izo bari yakaruntu ho kurebera hagiro wisha we nabakareba side yo bururu bushatu abantu nibayimuka nkenwa benda ngo bamuyore nico kurebera ntaba mu violence namwe nyenda kwehanangiriza nyenda kubagambira NRM party mu Uganda ikinamani mingi munonga nakugira ngo nyumpure nashemererwa no turabitasingira akaruka kawempe konga kundebire uburobo nambe ayihireyo najya ati really umurika wempe abantu basegirinya ntabasa kugira barugayo bahereze nambi abururu kanana hati nareba ngo NRM yagumizame kwasire kurunja abantu baba na nakarura ko mission tubasa no kasinga okay mwema hati nanyenda kache we are going for a break we still have time program nakadara ya TV West yes twaka ahashaza kahumuro ndabashayina ne check yes mukaburijo we break a bit tuzagaruka targa TV West okay. yagaruka yakuretera kitereke cha Idi omukwezi kwekisibo kwa Ramadan guma TV West rero kaswida yazo kuterwa oyohereze message oyohereze ishahezi yatererwamu ebiro n'amazina gawe amikutu yitu ya Facebook Twitter ninga X na WhatsApp yitu obase kutaho mukazano ekitereke cha Idi chirum enkoko soda engano omucheri buto ebirungo nebindi binje byo kukozesa kwenda ngo shemerwe neka ya wa Idi omusinguzi naza kutunga na Quran eriyo muri nyankore ebi byona bishagicirwe Fresco supermarket eruguze ibintu byo murembe byo kwa Johnson Maka otirho nebyo mu kisibo na Idi omurimbarra na Naume Enterprises abaruguze myenda mirungi nka satin chiffon cotton lining sibitize kinyankore emishanana gomesi ebitambi neby'abasilamu TV West nendeza abasilamu mwena ekisibo kirungi no kushikaje aha Idi TV West Nehinda. Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. Well, that's it for me. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. What a day he's having! There's nothing better than putting a little bit in but getting a lot out. The brothers-in-law just got to town. Relax, everybody. I'm here. I've heard good things about you. Don't let me down. Step up and we'll show up on your home of entertainment, DSTV. Oyu no mukuru nk'embaga AGM za Sako graduations emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngu abantu bazilebe live ninga shubutunu aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shubutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga oteresi meji eya notina ikominina ashatu nishatu nshanju not TV West Nehinda obujurizi ebyembabazi enkora birungi tugambira omuntu owakolera kintu ekyo tariyebwa magaraga wogona yejunise namba yitu ya WhatsApp noti mushanju mukaga 2 98 82 nkaga 2 otebeze eki yakukolire derensiyo nemanye kuno muntu w'omutano rero tumusime hamwe program tumusime aha TV West Nehinda.
twegiteho aha programu yareba hindijire ahita urwo bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza ibiroto byawe siko nabeninde bantu kandi tekatika ngo uza kushwera nabasa kuba naga ko mwikuru ayineke mwani ni expectations zina benyine mukana number 1 ekeri yo kujya mu shwe bomusheja okutina rahanga natabantu tayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konga bakatunga cyo barakwenda ituntu tugamba urungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwona huririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakuterro. Very good for. Sho headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte barabiremu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi. Kuruno ugira ngo toragire mu kanisa buriye bu school fees bura. Ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabeno ko. Abashomeza kunabemba rebo mu ishomero ndabari smart. Bakabajwara bashomeza biti bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira aha binte barabiremo kandi nubababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kufera izoba abandebere baryagambaki reba hindijire nebereho bursande shahi naze ciro aha TV West Honga Otaferwa muzano gwo nyamurungi kurugomba kigeze Universal Actors uwo mwana wakunde itakoresha kutaka hati muri gaba bono musika wawe no horenda kukuhungurira off kid obuzano gwo nugwegesa benji ahakombe kamaka gakahangara manya burumaka gineshonga zago konka wazikwato kwa tastahiku Stereza hii kuninyonda kwa muslimu mzaki ya mwakode ya mtafari ahamu umuzano ogu nugubagura uburwo kubanza n'urwa kabiri shayina zekiro kandi nugujagarkwamo buri Sunday shamunana zihango TV West nehinda Okwenda kwanjira umuhereza umbyemizano otaferwa program yakadirisa birirwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani nebiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda mazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda okwisa shamwenda necwe kazihangwe aha TV West nehinda TV West nehinda nehinda TV West nehinda nehinda twagaruka twadiri mu gahumuro kace program ishiriya kadara ya TV West rwa mukaga no turi tubandi tukora program age tukureba ibintu bitarimo na mu ihango and looking at how best we can do better twakubasa kutereza nabo ico tyo turakarura kakarugiremo nakamanyiso na no bwasigara nuko burabe ahabo kuba kabire kabi yes karangirirwa musinguza roho na manywa national unity platform konga process ikarabiremo twaguma mu process ejo ninga byayiyongera biti some people are preferring that uburutu bureke
abo kuba turebera amasasi turebera iki turebera abantu rubajwa turebera abantu batwara umarwaro turebera polling stations nisharwaho shot mwe nishana mwatahirwa kabahekera abanyamakuru nubarebwa nkabinaza ati omumberejo so twagitwa mu the bright konka najya kuba natwakira bright ramsi abantu briefly abari mu ngo kitinisa mujurizi abari kutureba nimbara musya amani ganyati marunji abo kuba nganjiro mu karuka kawe tukamara ubire buri ngo atakubyama tukutekateka kandi kintu ntagajereka wempe international platform bakabampira umurimo gukombe ko buciko umuri ankore subregion na some parts of Kigezi mboyo nenda kusima abantu bakazo bakiruhura nenda kusima abantu bisinjiro bunyaruguru urubirizi mitoma gahora mbere mbona cyo wejo isinjiro cyikarenga ababigire ne bejombire umukombe ko buciko bw'icyo cy'icyo platform kandi kwinzana resolution yo kugira ngo mwashara mwekundire mutaje mibwe ukagera wo kitese cyagura center niyenda kubasima habo kuba umuntu wekagera yo kureba harimo Kampala ari imodoka cyane bazita drone ahita ibintu turaba umuntu beno ka bright inte ati bakutumu drone mujye aro drone icyo mwana wawe cyana gumuka abandi bahumukire uri kumureba aho habo kubara drone nje kushanga uyu mukazo munju wamara imyaka 10 mukunda twakujira kuri sente ejo drone nje ni drone nje yo kuvuga piki mwaba boda banywana banje kuvuga piki bakaje kuguza miliyoni 11 indi yari kugura miliyoni 1 mitwaro shanju kuba kwenzera amagoba piki ekabene gura miliyoni 2 mitwaro nkabiri netano konka nimuzigura miliyoni 11 umwana avuga piki kuza kugira unano miliyoni 9 ajinagaho bura abo kubona ureba ni hakwenda kurya ntakwenda kunywa nakushashwa rent nakushashwa school fees ntari kuraguza hapcheje ukaziraguza ejo drone yo ninje so niye nakugambire ko zaro umwana wawe akabura umurimo abandi bakaza gukora akavara degree kandi umwana yajwara degree kongo yafara degree n'umurimo gwabura nejo drone neba nyera kukwamariza ngwito sinja karuka kakawembe yamateko kongo tukasinje icyo tushimiriwe habo kuba target yitu kuzo mu parliament target yitu no kutwara ihanga ryona tukiyobwe bembezo buruho tukataho ubwito butukwenda obwebembezo bw'abantu buntu obwebembezi uburukufashonga yawe nk'umuntu icyo kiri kusasi yo nk'umuntu tukakirwana bakuga nakugambire ngo haremeremo government iri gukora n'imirimo y'abantu buntu ibyo ntwana concentrating umbwire kwitu ntwana concentrating hapo ha mirimo ya government rero je ko abantu buntu nabo tuba supporting bagikore mwe bari kutureba okay omukuru Doviko Obright yanagamba washe tutachese biro mnonga waba uriyo nohereza nshonga ekikureta violence because we need to identify those very factors ezo nshonga ekikureta review abo twajya kumanya maybe we can now work against them nanje kuzemenetinga wewe mnonga iza futari cyane nasa bitinje kugira ngo mwachule zahana kejemwe nani nguriye bajibuno okay fine konka ebi kureta violence mu karunamba yo kubanzana na bwambire ngo ni expectations z'abantu kushanga umuntu kiyana anticipating ukureba nama yangu naza kureba ikibi umuntu kwije umukaro ari kumanya ati ntibaza kunyeba kandi kitandikirana no mu bantu baburije abatezi bakaro umuntu ajya ati twongo gukanaza kwiba hati kitumaniye watu mbahazi bawe amani okuhama ko kugira mukuma karurukanye ubutakiyo ubumukireba nangwana no wa security yija kukuma ubusinge ariyo mbwire bwo kukuma ubusinge ngo hatabaho violence iwe ngo tandika violence uri kutekateka ngo yija kukwiba ahubwo bigambe biture nibiraba mu mbwire bwa campaign nibaza kwiba
nibaza umuntu umuntu wesha yigambira ati nyewe niza kukwiba hata abantu bari bagumana bamaye ngo umuntu we norijeho ari musi ahamwanya niwo go wije kwiba karu hagira n'iki yabuza bambe yanenda kumanya akaruka riyo nikagenda kata nibatandikira kugira ngo rugaha ahabo kube cyakureta twagira tuta nikimanya nakwireho kizambo y'akaruka kanje akabire bugango tabuni kanso kikaretera nakasinga no muri ngo gunabire nkani tekateka ukasinga nko muri 60 70 kunga habwa amaraga abantu batiri mutuma mwene batwiba tukakasinga na 83%. Kunga cyo kikija cyanyurika ngo nabwo abantu kutamwa amane gabo umukaruru kabo akamanya ngo akaruka njya kunatera nyine kwekumira nikimuretero bahanguza nanahereze kugambira ngo mu Uganda taruho kibine kiri kusinga inare mamana konga taruho ryusingire violence ege mukaruka aka primaries ebi binane bibiri byaje byo bitandika hata bari PPF bani zihezo nizibasa kwisha kusatayo zitsinga mani ahagwo kuvuye kuba mu inare wene kimanyisa ki ngo tuyine kwechekinga namwe nkabenesha abaseki umunkiko zimushemero kwa ni mukora hati zika mukabe ni planning erute wire nkumi biraro nagumwe kwagira makavuyo kikatuma n'abantu bitu nangwa kushanga umuntu Simon byabakama yasigara ne bendera yashanga yasigara ne bendera ati yabana namba ya kabiri yabana namba ya kashatu yasinguye wa independent bamwisha wa muri muhati so violence teri mu kanaka tutine mu parties zindi kongana na interparty politics interparty elections nazo zokasi mu violence nawe ne basara kusinga yakambona internal processes yes ezo zone hari mu challenges mwe nukabire ningira ngo hatutandikiro mu bibina byitwa twatwenda kutungura ihanga ryito abantu pumwa abantu mwenda kutaho akarukanyu k'ikibina mu kikore democratically NRM tabantu twenda kugira akarukitu ko kuronda cyakorwa democratically abine majority yine majority akasinga kandi abantu bari bari babagira karu no dijo nahiyo kwisha na bari nkuru kwagura nkahari bulldozer nashanga kuri amahanga abantu bamutiyemo yagaruka ina party binge ruling party akaja muri security kache kumurwaje nabo abantu bamubwira rubo nibasano kwikura atabe muri security mwe mugabe ngira party yitwa ndira manje tukwenda kwihara kabe byabire kisoro ukarebe byabire tureba kawempe kungana kisoro bikabaye yes it was not good okushanga ngoriye wabira ari independent match as akabari leaning akabari NRM leaning konga president akaruga yaza kurondera karuru owabira singiri hata abantu bakisoro imwe abakweta stakeholders mukakwesa mukuru wihange nshobi mwamureka ngo wasinga no in the actual sense singira ryo yagenda kurondera umuntu yina karuru otine karuru kumurondera karuru haza mwaba mutakucetegereza nakarura ka president kamuja akabagira ati nuwogu mwabaye nare mutwerezugo imwe mukumanya ngo umuhire nuwogu umuntu nasa kwanja makuru ya akoresho yakashimwe nakora mwene kintu kitake cyaburo na cyitse n'abaye nare mabwa pasede giye kawembe yaba mu gitabo expectinga konga tine kumekinga shoma NRM inamani egumi inamani neja mu inamani eta neja mu inamani akarura kitoka NRM kaba democratically handled kakorwa kurungi dene zindi pate zaza kwisha zikora ndo baza kureducinga violence umubururu gwe ariho statements zikubanza rabamo kandi ugashanga zinamani zukurugambwe no mumani hati ekija ekagwa hariho washigamba kugira ngo mu process zone zenyuma ubururo bwa primaries bueno bimunonga the world knows that NRM primary nizibaze violent kukira nangwa nakarijene hata ndo turabasabye ati ndibo kizuko
na no mukagenera ko reba mechi because now no ekagira electoral processes zabo barabirimo bakashobora bakwata abantu 19 babihama twabateka debate happy yabareba oreba mu process yawe ikabe yawo abamwe bakagiteramo bituringwa atabandi konga bakano barondo umuntu and who you can say ngo akaba ari umuntu wabaye na man because finally no reba jenzeri nabo bamusyanga. So I think echuano no gamba nko kwabura it is what is needed, but the question is who will take it up as an advice. Byahurwa byahandikwa kugira ngo ebine bintu bishemeye kureba nkabikuru ninga they are swept under the carpet. Bright mums akarura kaheze kwa twareba yarangirwa nawe bakutekateka abo kwa akarura akafuterwa tukaka following anorebere de wada kengero nango muntu amaze kwatenda yajata abantu cyo mastering ne media control when live streams mu indeki it is very hard to change kinge chama nuko you always get information and and abantu bine data bari amasomo kamwe kabwire karangirwa no abantu babene batekateka ngo haronka polling station nemwe yararije mu bururu kasinji so ayinarema konga karangirirwe neture no jangu toshemerira. I think we mean to be able to call another electoral commission. Manuel, because it has been bored enough to come out and declare the winner despite the challenges. Aqua challenges knows manya ninsiness manya is based on electoral commission. Why it declared you? It's electoral commission. Ekabaranja. Tukashanga enju ibatere muri of opposition na secretary general wetu bakaba bine politique ballot papers. Butikingira umuntu wa movement bakuza kubonaga ngahe umubox. Accessing ballot papers is a preserve of electoral commission. Electoral commission yeshe mukwane bine urugo. Hata nasha ngusimo waba. Esho nawe nimbata chichero. Tu amateka kitu kajira. Ngomwe ko ururu. Police yonga niba netagwa umusupportinga umukereza security abakuteza ururu. Ngukonga kubari babatara kumara wa police ikiragiro allows the electoral commission to recruit more police constables. Baba tarukumana nibaleta polling constables na baza kupata no na police konka bamugurugurutinge to provide temporary security konka ndebe mamba imambe sebe ndeba ba 20 nabangahe mbeni ndeba ezo mamba nizo zibezwe mu karuka ka mamba emundu zireze mbya nda ezabene zitera Saddam mu Iraq nizo mbere ndebo empundu zeze zatanka zo kutanka kajijema zikwe ta mugaza street ezo no mugaza street nizo mbere ndebo karuka kwe tinde electoral commission hanike baraha neje ngo kimukora katabeta muja kugira ki because amazima ko ngo when electoral commission is overwhelmed nebasa kuseekinga support from other security organizations, which it didn't do. Hati imwe aba military aba jati umukaruwa abesere noha mukaba mwishire hakari ya kesha ringo hakari hakari emundu bakugwanise mundu hakari yo muhekera ati nico bantu bagamba ucyaka raka cyo because bajangu constitution negira ngo umuntu yafa member parliament bamu replacing that when member parliament dies he should be replaced within a period of 3 or 6 months. There are 60 days. 60 days, those are 2 months. Yeah, 60 days, not 6 months. Now hati nico tukora in accordance with the law tuka in 2005 hakabaho okutera karuru mutuzo mu bigombe byo butegetsi ninga tugo movement yo mujeno aba movement benyina bahati nibo bene ba campaigninga
ngo tubeje ko ngo mubareke bakore kibine cyabo bo bakaba bine ngamba ngo tubeje ko mbwene ngo twakora kibina cyitu nibo batumanya batwegereza rero babona ko baratubona bonese hati twayesimu abo kuba mukajya ngo tuzo kibina cyitu ndebere MP obo kweta Hildamani nari aba MPs nkamakaga bakubatere koni sekta zeno witwa nari aba part officials bakubona hata nayibuza tuyo muri democratic country hata nyiruka president Museveni captured power using the use of gun, the power of gun. Now that power of gun ninyenda kubatera umuranga abakuteketeka ngo president Museveni ngo akabuhekera kakamurugamo mucebwe because wabantu oreba ame commander ebyari kugamba uwenka ame commander akabe ari umuco ame commander aturon tujya kubita kashi we the role of an ame commander is to protect me and my boundaries or territorial boundaries of the country. What's it name? And my property. But the same person is threatening to kill me, to kill any other person. Candy, those are political statements. Some of them are political statements. UPDF Act, Neban, it bans UPDF serving officers from making political statements. It is very clear. President Museveni atagarujo yakagambira umwana we, niga akagambira CDF we, akamuja atikonka kacharenga. Tukarebera na so nico kuja akobuhekera kasheme kuba kakirimu akobuhekera mwenu abanyankore benefu mu wana origana rufu no risendo shoningo Jeff muno jimanya mwenu nyonye ndakutera muranga abantu banje abanyane banje bona bityo mu struggle yo kuri barating ihanga struggle yo mujimanya muturonza kujya ko buhekera mukimanye ngo president Museveni ari kuza kusomugabembezi akabaza yasimbaha ekumibe rukumo rwenda kinana yayesimba muri mbarara akaba inde cyapa cyandikiro ngo itotwena ni twenda Museveni aine cyapa cye akabonera oke ekeje tara abatakubimanya yekirahuri igitara yakare yekirahuri yayesimba yebururu nkaga na mushana aha kibina cye ubwo bwira twatunira representative mu korasa mbere ekibina kikaba cyemera twato muntu cyumusimba nkamitomo ubururo bukiyayo ubwo muntu yasinga ekibina cyaba kyo rwinji MP wacu kwe asinga bakaba geta representative democracy now hadi kikasimba kikatunende beki emwe umwihanga ryona ejentebe wadisindire mweta kuri space kiyonga kuri space kiyonga nabwaka disinga out of a protest vote habo kuba candidate wa DP o wabena nakusinga UPC kamwita UPC kuyamwita bagira ngo mwene kiyongo go mwana mutarujya university reka tumuterera karuru nimwe umwita nimwe ngo wana tegeke tarategeke that's how he went to parliament so kiyonga should not tell people that I was very popular. No, he was not very popular. He became a leader because of the circumstances. Wajireba? So hadi imu Uganda yona kana we tarategekire immediately after kwame kuri muri kere yazumbuza because bakamara aba UPC bakitwe kinige banda kumunura kumwita yabura yazahiro wadegereza mbene jo history imwe banyaganda mwe imwe banyambara namwe jo history mujine ni mu manyangu president Museveni akazomucishaka rukumuro na shanjo nebiri tarahire cyasa mini nango batatike nyaketano noro muntu we nakwanga military after Amin capturing power in 1971 president Museveni akastamana abana be in 1972 eri kutandika pa bazomucishaka ku murwanisa bamurwanisa until 1979 when he was removed by the military commission.
So Museveni kwa yayisimbire President Museveni kara yayisimbire 1980 akiyururu buco kunavagambira akakwata imbundu yakaza mu gishaka Rwanda hati has been in power for 40 years hati toba twenda kumwiyeho tushemere ko recho ekiri kutana harebyo ebitose ntukora democratically umuntu nazo mu ntebe factors zo kuyo ahabwa karuna so what are you trying to say factors zikubaza kuyo President Museveni issues that we can raise ebintu bitkubaza kugambaho tukagira ngo President Museveni habwa mu Africa urunamba ya kabiri umukisera mushanyarazi tugamba President Museveni habwa mu Africa urunamba yo kubanza okusera mizi gukunyu national transport corporation ndistongore chamizi ekikusera mizi umusiyona amizi gukunywa you know a country that cannot give you hati in government yawe take kubaza kuhereza chikobo chamizi cyabashe cyo kunywa hati nogira ngo abantu bashime kumabwe membezi one nago kugura hina higatari muntu ayine sente zina ndagagura atakagareba national water storage corporation cannot sustainable supply water even at the high exorbitant price muntu ndagagura nago tukareba there are areas abatine access to that same water which is even expensive because it's not basics in many other countries UPE is for free there is free UPE and even quality education omanga mindiga Africa za Namibia zake za Rwanda no kushomera bushato kushashura anything including Rwanda hariho UPE free education but apart from being free quality omwana wo mukama nashomera mu ishoboro rimwe no mwana w'umwo bashomaje rero amagezi go muntu gatorana amahoro aze kuzo musekendure so hati omu Uganda harimo clusters aboroni bashoma bonka abagiga bashoma bonka ejo social classes ezo clusters ezo turonto creating mu Uganda zine bizi ni kibaza ngo owa askari tanwa askari naza kushego wa boda abakuba nibone bashomera mu shoboro rimwe owa boda ashwego wa house girl washwego mu chaba mbwena ejo groupe gumeso tariho cross taro umuntu uri kubanza kurwo murayina akakrossinga akaza kurya kugira ngo atiristo mu kushwegwa kwe ngo mu kushwera kwe abone mu opportunity ya economic empowerment taro no mushanga umwana no mushanga primary tumurare ibintu secondary tumwareba no university tumwareba no aryo Bank of Uganda no vuga boda aryo Bank of aryo mu yora no sindike Kigali aryo mu yora iyo no uri askari hati no tangana kaye ko mugambiro ta love you no mushanga okay wamurebere wazwa ngo retete bakunyabi bityo kuzakuza ko bayatisha bataya shozara no niki tukuno no kaya ko kote cyose bere biceri bere bashaka timo kwabyo engano za buto etebe bere gari bere mafriji ko bere amafriji man egari nibende ubugari bwo kutambura mu bende za friji nibenda amafriji aduje buza emuntu kuza kutaya ya washoza rukashwa noza ko ndomo yokwe so the issue is yes harimo economic social economic issues ezisheme kwanza leta government ne rugo ziriho nyingi harassment torture violation of fundamental freedoms a person is entitled to enjoy obugabe bwitwa buri batira wakireba in all spheres of life health ni somo irwaro nyo munya Uganda na mujure somo irwaro no munya Uganda okuranga umujure zatoraha ngwiwe tora tera tuyiro mushiju ini rwaro y'abagiga ecweke cy'abakama n'ecweke cy'aboro in the same government hospital mujure ziwe wijaje akwakira abanase bashatu ona bright mukirasha ahasuza kunyama hastaro mufasta roche and these are things which are happening so for those matters haro factors is ripe President Museveni agiye kuruga mwizi yaburire njiri yagira ati mwero mutanise
development na wealth creation ati mwene nyowe kindi hati yaba buza nangwa bamwizimanye kandi mushaba nguto ya chorus mwene mpunu yawe banjire kukiguza ngo twene chorus ebitoshe byawe banjire kubigura ngo twene chorus abamwizibo bambe musasire kugira ngo nabagambire kigambe okucenga kwabo kwakuri kuce bo batera ngo baje yagambe shonga ngo yagambe shonga ko kandi akabana ariko kubajuma habwo kuba amazima garugare ngo ebitoke byanje naba mbyine mwizi hatakukeye urugudo ndikoresa tipa kubanga nabishoma nabitwara karamurani rute ndijo habwo urugudo rubi ni kibaje maza ngo kitoki cyanje niba kucyara kusitanje bacere nakumbe yonko muri ko muhinzi bakumpe sentenke imodoka ka urugudo runje umutakaza mwiza hansoko hansane bari 70 ngo kwatira mate naza kashaka urugudo rubi so tokaringa mu zawe muzawe muzawe katare tokaringa so nabwo tumutse program president Museveni nawe ntahanire nawe namuje mu president Museveni nabwo nakora ivikana jirebiki ito kitoro tugamba iwe reka kubyabya abantu naza parish development mu funds no tereza amashomero gitu otwabashomero amashomesa barukumara otwamajuga abashomesa bahedimasa baguriza piki bahedimasa babremera bagurika piki bagurika piki because headmaster n'umuntu is an administrator n'umuntu mukuru ashimye kuvuga piki mwabaza kayiko weye akara family akagaruka kenshi wacireba like no bakamuhereza ka credit akishura mpora cyo kitirishonga wacireba rero abana bitu bashomera busha je president Museveni tereza amarwaro gitu tutereme imbaze rukumara abanasi barukumara abashaho barukumara ko kabinesha ko nunji rero bombekera n'amaju garukumara ha centers go na bararaho hatunyona ikayo nakora mutwaro gwanje mpike yiroro banda kurure n'umutwaro gwanje shwe ntahe nako okay bright I can create where eventually twenzere turebe na naha cyo kugira ngo because echo reno gamba it is okay but you also want to look at elections. How can we reduce this electoral violence? And it has been year in year out echo kibiro nchitwereka ngo 2026 amaje na program nani shabakache munywana wanyu muheruka information yagira ngo abantu bashimire kuba nibiyaho president Museveni ninga NRM government ahagweshonga ezi yagamba ezi dipikizana nawe patire ngo ezimeze ruho konganya nakuganga n'abantu shahize bari bagira ngo ahatari president Museveni nabindi bakabiri batari kibari namwe ngabari history yaba nashoma ku rugamba mu rukundo rwenda nkagane biri twaheza kufuna independence abantu bakaba batine busingiye ko bubine eshaheze aha abantu umuntu yabire abugana abasirikari akirukanga ari kumanya to rutaro rwabaha uciya waza tugambira ubwire kugira ngo tubumenye tubashobora between 19 umbwire bwa Amin kandi kumbwire bwa Amin umubwire obwo kikabaho na no witu kikagati umushije wo ukureba umusirikare kaje to munari wo musirikare nafu konga hatko kureba umusirikare ngo umupolisi ojote mukama nakasingi ubu bwa bwayizirana nawe naza kubona abashuma umuhanda ubu nari umusirikare ubundi yaza kunkunga so abantu bajya obusinje obwo nitubunagaho dero tuzenka echa kabiri abanda mingi nibagira ngo numureba nibagira ngo no basa kureba mbere ekugumira umuka nango umuntu aje kugira ati we mbere yawe gumire teka bagaho no kubaho kongo cishora heruka cyo gireba kandi uri haca hakirimo nyenda kubagambira wazo muri Africa ensezi kusinga yo kusera mizi twinensi nka Somalia Chad na Niger. Somalia to ujibara ni. Aha, boreti. Borra, none za kore. Tuzom East Africa. Tuzom East Africa. Wait, give an opportunity. Tuzom East Africa. Tuzom East Africa. Boreti. Tuzom East Africa. You cannot allow him to continue successfully telling guys. Let us come to East Africa. Boreti. Rekat tuzom East Africa. Agama hagona Somalia East Africa. Wait. Chad is fair state. Niger is fair state. Tuze Tanzania. Boreti. Tuze Tanzania sera. Bine nyanja nkatanganyika na nezindi nyanje ziryaho muri Tanzania. Konga kugambira ngo waza Dar es Salaam nobu okuza Zimbabwe umukibuge kiba kweta Harare agama hanga niko gakusinga yo kusera mizi Tanzania nesera mizo mu bantu bayo okusinga Uganda
mwe tigwana ngo zaho gambira abantu mu Uganda umunsi yona yeri kusinga yo nakazinga Tanzania manyasha no twanda Tanzania sente Uganda first of all niyo mubwire banyana kwa muka kugambira bright ngo abantu abone batureba TV abantu abinji bashomire kandi bakenga na per example jahambarara uze Kampala umusite then uwawe ne munywani wa wari Dar es Salaam ningo ine munywani wa wari Zimbabwe Harare izo nzizo zitwi reka Somalia turukeyo aba fair state kandi mwene turebe bigaragara mwene ecy'abantu bakugira government gumeho freedom y'abantu bamwe abantu bajya mutibine businge to kubasa kugira ngo freedom yawe nanka right yawe infringing freedom yanje oje tukundabene nyenda kwekarakasa habwo kugira ngo nyine dembe yanje yo kugamba rero ntaho muduka yawe ntahakekarakaso nzo muduka ya wa street eduka zona tuzihende buri umwe atware cyari kwendo muko we echo kwangisa security echo wachigambere no echo wait what I'm saying wagira ngo abantu barone banyigiserizibwa freedom yawe tibakine freedom n'amazima abantu bine kugira their rights their fundamental rights should be observed konga wabano yenda kugira fundamental right. Do you observe others' freedom? Okay, one nda kugira right yawe wasa kugira ubwawe bwawe ubukutahiriza ubwo ndije freedom yo ndije. Thank you so much. We must always agree. Yes. When twizaganira ohereza information oheze. Oh fine. Then na wanu ugihereza na uri yahurikirize. Ibyo niyo bakweta debate kana abantu batureba and people are judging. So for sure I agree. Betaga ku discussing. I agree ngo abantu bwawe bwabo kubaho butaza butashwekerero bwabo bw'abantu bingi bayone batanga kutina. Ngo kwanohereza information. No kugira ngo obubwire hakabaho scandal ebikorobero hata abantu bashoberwa batandika kugira ngo hona sintuza ibintu byarara mbwenu habaho icyo twakweta stability people have been enjoying recently ibyo nabikubaho tukizo bwira abantu bintu bagira kandi myaka 15 kugacana na mukaga ikabaje mukeba hata atandike kwiza there is that fear atandike kwiza kutina nangara comparison yakorataho kugeragera nsobwo bwire na n'ikituriyo ntuzamo because amahe agomuntu yabare bakiruka hata amahe ngabasa kwiza polling station polling station nabwe muyiruke all this so bright you can actually je kumisa our responsibility is to inform the society, not terrorize, not to quarrel. Two, I don't have any personal problem with him. We have come here to exchange and burst from the on the TV set. I was saying that there are many issues. Kushasha abanyarwanda including yourself wajireba akwa already ngori no shoma twogwe tono shoma digura kabihendera karivyo watunde konyisira na kabihendera kari na kujwara kwa konyisira konkate oreba bana hati statistically oreba bana abo oheze nabo ugumuno ba monitoringa in the next 5 years niza kubuza report almost to transaction jo arigana watakatunjira mirimo in the next 5 years niza kutuzagara kativa ngomuze report none bareba mutawo nomu abinji no kushanga bataje kusindika bitocha gari abinji bari koze motoka abinji bari gukora emirimo yabatashomereho nakaci washireba haza twine ihanga iri mu kutekateka mu stable state number 1 number 2 buro bwara kumurwenda rukumuna shanje nebiri kushara kumurwenda shanje na munenda hakabari mu state of emergency hakari mu tera konga terejo ikita ry'abanya Uganda Krono enda kumurwe na shashuje biri president Museveni kuyajira mu shaka yayegitaho abaserukare ba Nyerere niwe yabire na Museveni hati Nyerere akaba nafashe no mini Nyerere amina akaba nako kagire cyane yoniya we nagira abatanze bakatiyo that was his argument akaba nako tungu litaka niye bona kurugaza Karagwe yona the whole of Karagwe agigita ari Uganda ngo kurabira ahasharo yakagera mu kigwiri Nyerere yanyiga yataka koragana n'abahekera bo kumwiyeho hata abaserukare bo mini bakaba batahoro buruka kuronda abahekera
uje ukora history buzi abantu bakanda bashomaje Makere University yo koshomera busha buri kimwe cyona kikakiriho tino amagwaro rugona kakagaruho taro kintu cyone cyane gukora ubwire bwa mini kore kakara mpanda gari na za roadblocks nyinshi habo kuba the government first of all bakaba batashomere batakumanya how to gather intelligence well so tikuretera bakwemereza umuntu bundi numo mwihangwe munoza kandi taro masimu mode of communication taro chi therefore no kwanda bamutwara bamwisa kuri ngo yeshoboreho tujye muterero ngamba agambe na wa bikabutaro ko ngato mu murembo go gucyasha cya 21st century obaro communication ni obaro tracking systems nufu akwemerera oreta mini because panda gari hati niyo bwa drone bwa hati oburwati na hati nibija kote kwekura uza kuzahero shanga abantu bakutegereza muzo moto tibakakugambira kibakwatira tibakugambira bakomera tibakugambira kandi wowe utakagambira ejo MP emigere MP batagafitira nabere ba TV kandi rizoba ninye nyencha kare the only advice they can give you ngojirezo rugo habo kuba cyatuma bamutera nyencha kare kigati right yes tutagana abantu bakaruka kwenda akaruka cyo na variation zone spirits bako nangona tendo zone zabi zone tuventurebe bintu mushumwa zita deviation from the norm tuventurebe bintu ebiri kutana nebi teka kuzo mu karuru wacireba hari ibyo umuntu ari expecting mu karuru bakande kuzo mu kereziya ningo mu kanisa bona faza akabaho muzindaro bakagamba bona mukaga konkato no shanga faza nakwato muzindaro ati twatungo mujenyi oyesimbiri akwato muzindaro gumuntu omwe batera umungana hayi n'abantu be batera bakeshongoro karunji rero umushekeza agenda hata abandi bona ora nango no kubanjura tibo kubanjura umukanisa ni kwekiri ba reverend bamwe ni ba agency ba candidates kandi tutore kuturete imbere ekanisa n'ubuhungiro bw'abantu bona tena twaje mu fundraising tena tuhereza iko chance iko time tugambe bigambo gitu abantu baho bija kushabe shanga kandi echajo ngucharko wa chidikoni echajo charko ha ngoka gam naba rero chumba pasta just amachate kamushe ngoka wa nuko ngoka wa nuko patagambira ngoka wa ifudisi patagambira hadi ni ba agents official ba agents final ba pastors hadi bitujya kubwire umuntu wena kara yasimbire tayesimbire kushenye kanisa yawe no we mwakire niga kushenyegerezi agambira abantu bamwe bakaruru bakamwimire waje rero it shouldn't be you seen campaigning for a specific candidate kandi obwe kanisa ningegereza ya ningo muzigiti nejo yabona niyo yose abona now aba police yes bright aba police wada kuromu constitution na roles za police criminality teine kibina obugenda kuhenda mateka twine kibina twine dini twine size omuntu karaya ibembuzi tibakamubuza ngo kibina cyawo nikiha yes wachelewa taro yibina had police kingo ntabwo cyane muzakushaka ni mukampaininga no shaka umwe harimo umuntu police nasakura ba FFU tuzo mugambizi ko kushaka umwe ruru ariko mukamza movement nabana magezi tumabaha atumuje muti atwakugera kare twanjira mwe murabe hatu oyibuza ebyo byona nyoka antakatahira umurimo gwa police ekituma n'umutaho ngwanje bwo puteri kiniki aba tax park hanuye mukama wanje cyagura je bwana nakwije muri barara nke kwatera shani rya cyagura ni senta na nyina rya mutu wanje ngo muntu nabibamba mutawe kubwakire kushesha nkaba nyine video nkama 50 zo mushano ngata chairman arone wo chairman wa park aine mbibike kunde nije bikoreso bundi wa no wa tax park niwe tena hatko tena wa tax park
ecyapa nasto ngwarwa individuals kandi barakubuza bakajya mu RBC account wotaka na muntu nashara ikore kintu cy'umuntu niyo ngambira ngo basho bizajya kwetaga we forward niyo ndabye nyumba ba umuntu yashoza yavuga ati eje moto ke parking nzira hera ono neyo ngo na break ngo wati rebe fani byacaguranye umuri nkore ngo imagine that ngwe ngo umugambira shore age anogona tugashashura waza twaga impirizi kuraba mu matama niho kabimanyira kazi kuba kugira ngo nshora nshora nimba nafegwa ki tiguza handi nshora ngenda ti bareme ti bari ibiri kano shangana mukabo we bara aginyigiremo uva mushora tuta ngo atite bara yiti batatushije bara wageze so ate ebintu ninyenda urebe no kubashemura abo bantu nibabyo bushe umuntu kudativa no kushemura kudagra umuntu gora kwinde gutera uri no gora kwinde bara waza kurema ishuri bakutaho first of all abo bantu bina hotel nibyo bana bitu right nyina ngwe twumza you see we cannot continue the same direction what can we do because you see we come here to discuss kandi kurona nangwana no oburyo obutwakwasa kurugombe bituru electoral violence what can we do as a country so that pende wait they are school aro na mukaga tuzo karuru katane honaka kukabe karungi echo nobiya oye wira masko tinye wira masko konga my predictions are ngwa karura kuzame kubina mukaga nikaza kuba kagomere kucira bwe no burabiriho because enyimaho president Museveni akayi nabana na president Museveni agira abantu at least haba hetayi iti kutana hati waro president Museveni mwenu nabona amahagera nga TV nga umukushora hero atubadi wano gaba dona ngireba atubanga kwa business yaje atubanga ku fiza bajogize mwenu nakunyira ngo ngo box akagutoka kwa TV akende ngone bidi ayizomisha amababi wazo muchumuro mwatu gamba ready ya ha radio ntwatu akanisa ba opposition naba movement twazo mukahumura twena tuba opposition twazo mukahumura ayibuta kureba ni aba movement bataguye yeshonga urangwaramo abantu ba movement bakusasibwa nihanga kucira na opposition barumani therefore nyona aba ha history kandi kina naji banchimanyisi gumanye ngo president Museveni no muhekera naturally konka I know gonko na manyango because he is politically weak, that's why he created what we call a broad based government. His strategy therefore is what? To use money first. Now one of the most popular politicians uriri abareta abatumu government tukaba tuli deputy speaker or deputy the current deputy speaker type ubwenje rugamba FDC yamwesike yamane bendera yo kwesimba aba umurasika yamureta tai hata nwa kuja Timo 7 agumeho atarugo kandi speaker wa party talk the speak how strong he was sebo kwawo mwana kabari vice president wa FDC the list is endless abana bijja abantu bichi nabana batakeze ngabo kabageze therefore president Museveni knows that because he is politically weak and militarily strong he is na kore sekiri cyo kweta broad based kwakira bara abantu ababe atakoraga nabo mu politics ukubareto mu government kugira ngo iwe wega wori wokwe umurebe ko muntu ori bit moderate ari ku balance kongito okutera tocho munda nitumanya ngo president Museveni he is weak in politics. He claims to be strong, but he is not strong. But he claims to be strong militarily. Kana banya Uganda itwenka mukama wane chaguranye. Ninga Dr. Wesley. Ekibera kwasi ko siba ruru twakumusha. Ni bakomba. Twasima ruru twakumusha. Mwena kugwanya wati ngamera ativa umwami mujurizi. Kajya mu tumushaka kurwana. Tingamera ativa kajya mu tumushaka cyo kumeta. Hati yomwe no kushobora abantu. Eshonga ezikuretera bazashobora kutera karu. Kugira ngo twacu mu ura ndi kuhendera naka. Kugira ngo twajira mu karu. Bakatereka kakawembe. Hati kabuyanda etereka kawembe. Chiruhura etereka kawembe. Soro etereka kawembe. But no, you are now just advocating for violence because kawembe was violence. No. What I'm saying
even when there was terror in Kawempe, people voted against that terror. Abantu bagira ngo nubo mwarete mbundi yo kutinatinisiza. Abantu baza ngo mwakutera. Abantu baza ngo mwakugambe kushati icyo nitero umuntu witu bamutera. Ekitari buweju. Ekitari bitoma. Ekitari rukunjiri nangwa rukunjiri kacanda kukajyayo. Konka isinjiro tikiriyo. So ni nyene kugambira ngo icyo muri mu gwita ready ya wanomboza mutakora ki. No kuburira abantu enjiri eshogezo bashemerere kuterera karuru kuko nakushoborora ry'amashanyarazi ezo nshonga mukabane mu mwaronda mukaranga president Museveni w'amana yaka makumyana abantu be eshonga zikwata abana bawe zikwata family zikwata mu rugo rwawe zikwata aho kutura n'ibyo environment y'ibyo buhangwa zimuremere hatukatera karuru ko kwe gwana rero president Museveni akakiba kakarema kakaguma karuhu kanabwiba shika gwaguma icyo cyonga cyo twakubaza ko solution twaturiyo wanohereza inyuma wano hafakazi ezikureta tunjiro mbazi turebe hati age violence iturebere Kawempe no bagira bona ngo nasoro nahande nyuma humwe n'uruzire violence nangwa namwe mbagira mwe nimba nimfa kifato kiki. That's why we have high voter apathy here. Abantu batamenya kutera karu na kera abjati nyo kebe nimba ndombyaki. Why? Because you know sometimes you vote the results are different, what is declared is different. Now bitutamire tukakora ki so that nkumibira bina mukaga cyane cyo kureba karuru nikija umuntu agendanye n'amasuku kandi akikeho atere ngo kubera byo bigamba tureke kuri abantu bari aha polling station bako expecting abantu kuferaho nkebe biturebere journalists being beaten during day broad daylight. So what can we do to avoid this increasing violence? We bari munonga munywani wanje mtebukanisa program namba yo kubanza in fact ntakagarukire mecho abanya Uganda, majority of Ugandans, not all of them, but majority of Ugandans nibikiriza mu Museveni ni libaleta akabiho mu mberambi yagiraho yabashisa aharunjiho, meaning that bakine subi omuri we konganye ndakugambira we kitinisa president Museveni ababa kuretera wrong information eri ku rugaha ground nicyo mandisa ngomba kubanza kuya violence mu rugo no kugeza ku Uganda nicyo kurebe fayo mu nongo kureba ground yisingiro ni bagamba ki ahabemeza bari singiro fayo kumanya tunga mu bagamba ki fayo kumanya kampani bagamba ki abantu abori yo no kozesa abori kutura nabo abakuri hihi ni babasa kuretera abantu abenyuma bagumane bakwikiriza ngo ribaleta wabo ninga bakuri hihi baza kubihe bishuba denye cyakare otware byabo rero muntu wenyima agumena amanyangu president nawe yaba umwina zaharya kandi bace abakuri hiba bo barya binazi babantu wa mwenu kabe ningira ngo okurusinga this violence habaho intelligence eri kumara washanga ngo ground omuri Rwampara abantu bayihayo bagira ngo uwe kitini sobani Bright bani mujurizo bani Rodoviko niwe tukureba ngo nabasa kufitinga je na president witu akaturetere ebiri yo mu kitara cyihanga jeza ho o making sure kugira ngo ogo wa opposition yabaritayebwa yarugayo yazo mu government nungi ubu yabona ari betkami wa musahi na naba bari mu NRM party bashiki ni bwihangarira kwa gitaru aka NRM konga waguma uri aha yebi bakuretera manya ubuni wa cyariho manya no supportinga abantu tatabina Burundi violence zafitanye cyo NRM party igumize meze ntakarura kabona ecya kabiri twine kucendeza commercialization of politics violence mwe no borabe tukugirebera ha level yihanga ya government konka hariho nito yitweretera nk'abantu kushanga ngo abantu babiri ba kasente
nayenda ngo ayama yango akaruka hatandikana amata akaruka kaneza kakora mu miliyoni 2 meaning that naza kuzoba mujuriza yo miliyoni 1 azokwa iheyemwe azokwa yimitwari 10 na mwana yaheza n'ibyakora birugemo burengo kikonde cyatandika ningo hururo muntarire sente kongana that is violence also. Then to in making a shank down to end up with violence. To in the politics is a nganda a social class. Kushanga kebi umwana wajyana gamba bright. Kushanga yo reverend. Or father. Or your mother, or your shomeza or your bullies. Bona bana bashabiba. Obana bedini ya wati ba dini ya. Aha bwencho ruko bato mu classes. No chimanyango mu dini o wareta shiringi 2 za Uganda izirihe Kenya. Na kurugiriro muntansai. Na nogo wareta 10 na no wareta mitwari 10 ruhanga nabareba nka bari kwingana kandi wo mwebembezi w'edini oruho nko mujwekerwa wa ruhanga umunsomo kugira ngo ku ruhanga ari kwakira bona niwo yakire bona you never know in fact nyenda kubagambirimo abarino bandeba kuri rebo mwebembeza ari kuratiriza munonge dini omwebembeza ari kuratiriza munonga enganda yogo mwebembeza nakachi naza kwisha kwabaganisa mwebembeza ndo mwebembeza kuri ngo takugendera mu dini takugendera muganda we ariho kuza naza kwemera abantu bona in fact sometimes inera binayikanyewe ndeba ka president abakwisha owaje tobuka yagambe bigambo birungi ukibori yahura nata makenganda akacu jota ubu watameki tokujja kutwara eyiturukuza ndo warasa kwisha kubura kutusisayo muheru nyenda kubashaba ngo buri yomwe afeyo akondeminge violence mu karuru tukwatanisiza hamwe kurwanisa imivuyo eriyo mu bururu umuntu umwe takugiyeho government yo gate kugiyeho itwa abantu kutandikira hari vitu turimo kwa hansi nitubasa kugiyeho twashita maka stakeholders ninga bakamabe byanga tukagira ngo no ugunwa ari kuturetera society ninga ebyari yo natugambira tutagikirezamo so nitubasa tuyine kukwatanisiza hamwe tukagira a level on the ground yo kugira ngo umuntu akizwa participating in politics rero asingwa kunda kumize marabeho ni bwihanga ryiturira yongere umisho tukagira bebembezi barungi ihanga ryiturika mu girusinge ngeri ritwirigine tuyanga singe akatwirika kandi brief yes na yakasapwe ndetse yagamba point nkuru ya tribalism ku nwe fashoraje kandi tio possibility yitu kujamusa ko tribalism mwene zwihanga hariho inje tandikire yabashaka kurusa abakwenda kumura kwenda kureta abana babo haze cyo naco kirete kiniga wano reba omukarwa tujema aka wempe ogumushi wa movement ni muhara wa Haji Moses Kigungu nyoko nguza kora mu constituency zindi zona hano ndeba buri umuntu ogo ahumwira abakura abantu gite bano bareta abana babo kurema ninga a family zina zo kazazire haze byo ni biretere kireka abantu bateka kukwega nabo bari nyaka basha ngomana wakara bwiyo akagira kwise okay bakwate kintu atse abana banyu no mwazire mwenka ihanga ryo abantu bona nyina kutera umurangi ngo afite fight ngo bamushaka ngomana wa umunake umuribanda muri muteka ngo karwana cyo kibire thank you right I think it is a very nice concern actually abako bakuchuma cyabe cyo jangu kora international cake national cake ona yone ribwa atumwe rwo ryambaga ine tenter kurya cake yonka rero ezindi zikagumana zireba now turanzo mu gahumuro gace program yitu nakadara ya TV West za shaytan program made na program y'izindi at TV West.
West yagaruka yakuretera ekitereke kya Idi omu kwezi kw'ekisiibo kwa Ramadan. Guma TV West rero kaswida yazo kuterwa oyohereze message n'amazina gawe amikutu yitu ya Facebook, Twitter ninga X na WhatsApp yitu owaseta unkazano ekitereke kya Idi kirumu enkoko no omuceri buto ebirungo n'ebindi bintu byokukozesa kwenda ngo shemerwe neka ya Idi omusinguzi naza kutunga na Quran ebyo muri nyankore ebi byona bishakirwe Fresco supermarket eruguze ibintu by'omurembe byo kwa Johnson Maka otirho n'ebyo mu kisibo na Idi omurimbara na Naume Enterprises abaruguze myenda mirungi nka satin, chiffon, cotton, lining sibitize kinyankore emishanana gomesi ebitambi n'eby'abasiramu West nendeza abasiramu mwena ekisibo kirungi no kushikaje aha Idi TV West nehinda oyo no mukuru Kembaga AGM za Sako graduations emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngu abantu bazilebe live ninga shubutunu aha TV West utafirwa umugishogu ubwo hati TV West nibasa kwereka umukoro kwawe akapeyi akacendezebweho live ninga shubutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga otere simeji ya notina 14 3 nshanju not TV West nehinda You are so different. Oh yeah, we don't worry about it. You don't about it. I do. Ejirukundo tekashara. Usimaji kumeke bendera. Tandikisa bakurunji na simuka program aha TV West. Twegiteho okurugo rukubanza okwisirwa katano okutandika na shahe mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga ebiri kugarura mu mujinya okumanya nebindi binji. Imwe mutense umuringo gwanyo ko himuri kugira ngo bundi tukaje utwakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho urukubanza netubane tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe urwa kabiri netuba twina bahangu abari kutwegesa ahabyimishuburo ne sente ebyakubasa kongera amani omurugendo rwa urubu kugaruza imitima yitombuteka hamwe no kugonjora eshonga z'amaka omuntu okuvuga amani ningashi umunyeto kuri amani izina n'uryekora kandi izina ryo kwekorora y'umunyeto izina ryo ngiye kwitwa wakuze urabana bituganira by'umutegici hamwe n'ibitwiyimurize ibyakubasa kwinuri hanga ejo kwesiza kandi bakajya bitweye sange n'amashererwa ubwo tukweza ko agarizwa n'ikisa twititeho aha TV West buri kasheshe shaha emwe obujurizi ebyembabazi enkora birungi tugambira omuntu owakolera ekintu ekyo taryebwa magara gawogona yejunise namba yitu ya WhatsApp noti mushanju mukaga 2 98 82 nkaga 2 otebeze eki yakukolire rero nsiyone manye kuno muntu w'omutano rero tumusime hamwe program tumusime aha TV West nehinda Miaka umro kache akutwa maturumu Labashaha itanda chikasha 8 zionzi 5 makumyana. We are winding up the program
twabana tuganira aha twakubasa gukora ubururu kaba burungi ubururu kaba admirable aturaho entegateka yo kugira ngo bishabwenca abantu abamwe abari kurebeka abantu kakurimu batakwitaba mbi utegeki but some of the reasons zabwaci noye baroreba ngo violence ekuru mutegwira kuba mwenu osanga umuntu proceed ini kawempe abatezi bakaruru babe y'imitwari 18 18 abagira karuru mutako y'imitwari ni kibazo cyose baza babanje bakajya kofa kamwe mu yandi nishani kama katona foto update your voter situation bero kureba urumu mu nakeje no jete register verification by verifying abantu emitwari 10 zingahe na munani hatira karuru wakwato burubwana rukora umutagumwe nakashanju wakagita ubwo gwa movement no kuja bakagwiba kanana wagita buriya bwora wagitondo bupfire tibukurenge imitwari 3 n'icyo kandi ngemitwari wa UPC akeba nabere na bubiri bunka nikibazo mazana ngo twine mitwari 10 na umurika wempe ehunami esho banjirigwe eronzi yiguru ubutembero bwazira ki bwabura mire miromoro ncwere ebunuzi nze kutera karuru banyite bishop bwe ubuza kutera karuru bakayika kugira kingu mu wanje no seriously speaking why the gereza je ko bright ya hereza nore bumbuye no abari ground in statistics ni wareba register y'abantu babashimye kutera karuru wareba batire eje namba y'abantu bingi umnyabwinje makagira ngo utatera karuru twe kujyo tunyote ndakateri akajya ninko kweho amasku kujyo mbena natera ndakiyamchi no yaze ndagashaki mbona uri kota no takireba mugasho but part we are saying is man shonga violence kwebyo akwato umuntu nabara hata kubakira amasese nabanga bayize batine bishi ntwiruka tuzakugira tuta abwe bibiriyo bibayo inyimaho mwe nabantu baguma makaga so politics ziyenze zabambi kugira ngo hata abantu amwe bazitina bashanga nabantu bajya kubishana tatayisimba kugira tunyote inko bibasa kugeza ukira ngo nabihendera cyo eco kubaza ni nyenda kwikanisha aba ngukurugire bitwene bibaho amama mbabazi kujyaje unanda kwesimba aba president bwihanga immediately bamuyabwa secretary general kana ariko unanda kwesimba movement konkori yawe president wamwihireho we akugumara chairman wa movement we agumara chairman wa movement amama mbabazi we bamwiya abwa secretary general bamubinga mama mbabazi bamwihumwa prime minister kuteka tekante yo kwesimba konka bamubinga abwa prime minister tumukunde kuyaya ati ngenda kwesimba ati nimbasa kwesimba bakamukomenya akikumi tumukunde years Major General mucha muntu kuyabuze ntuyiraho zaci bamuhabwa ame kamanda Dr. Best kuyahandikira baro kuko 1999 Dr. Kandi baro ejatiro muchaka kandi tugamba mabado bamusiba basumwe kazaza kunji zakwenda president muri Major General Biraro aho muri mbuzingi akahandike barwa ari kujya twabantu twenda kurakura na Uganda mureke tutamani umburisa mu buhingi afire ari kugamba wenka afire nagamba wenka aho muri mbuzingi se in other words I can mention the list is endless babet kanyabo kubagambire bagamba yabahiba yabahiza hati no bakucondoza bet kanyo abe nagamba buri bwenguzi hatu no kubucondoza turoze nje condoze tukabirebe so in other words echo ni konkora nimba hati kanye research I can nibasa kukolesa datejo kore conclusion number 1 President Museveni tarikwe najiro wa mwesimba in his view kurujiro kunabirebe hagwa iwe Bob Wine mukaba wanje chaguranye center his excellence kwarabe yabe atakoraga na President Museveni mu government
taragire nawo mushaka yaraje nako mwese mbaho hati ito bacagura gisentamu abantu ceme kwebuza umuntu wasibire munywani wahamara mama mbabazaga muto gucomera akasemo wabe ari mbega wa Museveni umunonga kandi tumukunde ya muto mucomera yasiba abantu bona yabasiba bona nikimaza ngo we nawe naturally takwenda ngo hajira wasimba ntibi hate tuniyo question ryo mumbuka umushaka atakwenda twesimba ntibi kandi twenda rugeho nzokuchukura akweje ni question ya mani umushinja kurugira history ko naje baha takwenda ngo hajira wagamba ntibi kandi abanyarwanda binje bucureka cyenda harigane bagira ngo rugeho nakurga hata nabajirira kwenkahi barutera karuru akasha karuru aha hasimanya kuno jangu no siga karuru esente bibe byacho mu karuru toye simba ukagamba sho bazawe zo kutera habwaji no yesimba uri president wihanga wija kubona karuru ukashaka abantu babyabice nuga bazabona bona nuga baki ebidone cyacu okutugira abantu mbwira karuru mane bawe magaba finance n'ibindi okutuze gituma tumare in election izo so bato finance because nacho ni kiretera ubwoko bwo muntu bw'abakora afite urukunjira utabe tujye mu direction za muzanira na wini masuka I think twoko no manyangu bakakoresa almost 7 billion bakandi bagabaza turakita bakandi bagabaza nankejo ubwa tipa bwarure bwa tipa bakandi bagaba masafuriya entundubara entebe z'ebigombe bagabe bitu omukaruru kashwa kabasinga 7 billion zaf obwe rukunjira district twini gwaro rya government tugini we don't have any government hospital in rukunjira tugini abashobozi b'embaho ahubwo 90% yentasa ya rukunjira yinje n'abashobozi b'embaho abashobozi b'embaho bakashabe choma cyo gukora plywood okwiyamu boards ngo bakaze exportinga he government yacu bimwe kandi cikugura billion 2 konka billion mushanju zo kukoresha karukaba ngo muzanira atazo parliament zo zikaboneka mwenu ninyenda ngutwaba tugamba ngo tukore ki hari ki shaka kubona mugamba ngo tukore ki ahabwa MPs mbeni kubarira na kugira ngo Western Uganda Western Uganda ba MPs bibiri cyenda no Central Uganda ba MPs na noko kandi in terms of population Central Uganda necha Western Uganda ko kati muri constituency bigacana n'uresha tesha hako president Museveni naye nango bugiga bukanye ko mu Western Uganda ombantu be abaru kumanya none nje gusugenderwa because buri MP kandi atugamira 80 hatkora agere million abantu 80 million 80 kateza mu 2009 rero bariya abantu million 80 kateza mu ukateza mama Kampala kinana nomwe the whole of Central Uganda in only 8 MPs. They also consider geographical kandi manya in terms of remuneration and salary konka point yanje nejera nkaka wempi eshibikwe ne ba MPs bashatu that's the point nka busiro ya second eshibikwe ne ba MPs kamushavu nkakira ya semucunganda eshibikwe ne ba MPs kamunana according to the population nkaka bwoheria ngo ine MP kabwohe rero ngubayima ba MPs so ni nyena nkore ngwaro plan mpango ningwa yo kurango president Museveni yakumumbira twameno bweje uyegerezeze utafera mu wegerezeze government fara kujya government takwira na president Museveni bayonembere suggesting ati ogu mushije kwakuga maraka kamugambara oburura bwiyaho akategeka buhanda enyaka ye 20 kari keriwaho abantu bakarunundisha habo kubatakwena ngo mwisimba naba movement bakamwisimba aba opposition twamwisimba ho nakuteye koni atusiba atubone bonese aba nara mamwisimba ho nabona abakora nk'ebyito bayenda mu movement wa Simba president Museveni no
so ninyenda kwendera ningira ngo kitini saka kajera voice mira ba parliament ba Sinjiro South ronda karuru keshonga bareke bakafira bayita waje kompani kweshereza utatetinga parliamentary responsibilities za member of parliament roles and responsibilities musima ubashoti ngoni mama myaka kumyana mutine mizi okibashobora because nabone mama mutubaki in areas ezifatakine utakaza gine utakati mukine in areas where they don't have what ubashoti kamutine mizi timuntayo takatora parliament kagamba kamutine makanyarazi n'abagine kamutaga base bei temunto parliament kagamba you become issues oriented wamara don't use money in an election abarakakwime bakakwime abarakakwe bakakwe don't use tribalism utakayo nyo mucucu wanyu nyondi omusiji nyondi bye utabikoresa utakayo tunyosho beshonga roles za member parliament ubugudo bubi amashanyarazi ukushoma kwa bana bitu amarwaro nibitu nyina kwerera ndikukizayo abana ba special bajwana banda bamakobore high school muri rukunjiri nabandi bona bahikirege mwako bahikirege nimbashaka of course ngumwarika amashoma uko artist mushome utakuko mu Burundi konti nyina basima abasaza bana bero bashomesa kandi nabasire banyu abasize kuhereza school fees owekitene some jurisdiction aro mushija yasirika message yari kirimba ngo takizambara RDC ti RDC wenyine wena yeta RDC umusiyete rumaro mantu mabimera tundi RDC hata ari kirimbe aine kavuti rukwesa bona nabandi bazangure no tureba mwene nange nimba kandi mwebale kunda program yitu yakadara Okay, thank you so much Bright. Abakiri imbere kungira bari batureba n'ahandi hona urubade world n'abandi basima umukubya gaba ugambo wewe bari no mwana waje mutekana program ebitu hagambe bagomene mutureba TV aha ndikakwe kugira ngo be patriotic mukundi hanga yanyu. Secondly fayo munonga match azuri tugamba politics manya political violence and what fayo munonga iwenkiwe first yerebe honko muntu government kerabe yinece kuyambire gumiza mo supporting reka kwirukanga ubundo mu karuru wagira ati nitwendo ruguto planning akagira turuguto kurara baha rwa chorus rwo kurugacika gaturuka zakafunju nanye neza kubanyine hari proti ninga neza futa hemi tandika planning government yaneza korecho yonoza korraho kintu bwo raganyirwa mu government ya mufaye kwejumira mu government programs amwe mutera government amabare ahubwo kujya na government na programs kuba kuzibaretera ubumwe mwanga kuziza abandi bazamaziganyirwa bagira government yitu movement hoye kuba kwa leta kuyanga kwijo nyine ngahati kabe ni nyenda murebe kabuyumara kugira ati o government nyina mwana wanjye twara na nyine cyakana na competing nabari abantu bagamburu abantu bari mu yamani utagira ati utashango ryo mu kiganiro cyo kugira ngo hariho corruption n'amazimero bariyo ni bima abana bitemirimo iyo mwana wawe toramutire mushomero ngo ashome aze kukompitingana nabo mbone w'abantu ogira tumuyaga gutwirikire mitumba reka ni wowe ino rutoki w'abantu ogira tabana bitumba hiremirimo umwana wo mushomese nabo umbo kompitingana nemirimo namwe nukimwa bisingiro nyenda kubagambira hatirwe kwaso ninke umbya kamashomero namwe n'umunywana wanje kuri spasi wakina aho ishingisha ntungu ukangambira ishomero ryagishingisha twayomeka no rugambira abantu bawanye kina batwara abana ishomero abasane abakabatangare abakatanzi abanyabushenyi abahansi rwamurunga abakumurema nabandi abana mwabatwara ishomero w'abantu ogira ati government teyine ceriyo netuyamba yabetire hishomero ke iwutiriye umwana mwichirize kumaho abweshonga yobwire nyenda kusimba ngo mucyaro wanje umuzira burunga sharo cyo hirwe nyamanya ndakurwa n'abandi yaha kandi bakunte bikansa bari samata no bakoze ikindi mwana wanje Michael nakwe namba nonda bafu agera ku muto kibira cyane na nimwe bari abagore batore babisingiro South nimwe bare kumpere zizina rodi erindi kunda eri y'amasiko gisingiro South twebugane cyoga aho
Archbishop Lambert Binomugisha atayiri Kisingiro district ngwe muri geto yena tumwakize amani for God and my country. Nyina basima first of all abashima gagamba nyina sima abantu tureba umunsi yona abo kwa nabanda tureba hari munonga aheri yihanga nahandi namunga abajya mu Uganda kandi efan tugamba aha burunji bwihanga yitu Uganda so nyenda kubasima mwe bari munonga program ya kadara no prize program za TV West nyenda kusima abajenyi abo nabanyi naha Bright Muza ngo bari munonga kandi nyenda kusiba abazire aba leta jamo mu tawuni habwa visiting y'abantu muri cyane tamka jamo kuko musasira room social media team mwe bari nzakugana nyimuro bamkaga esabite kwija program niyo yakadara kama yongera twinde tugumehoje atabla TV. Itekateka izahebwa umuporogaramu egi n'iz'abantu abazayi